na man adehye mama obi bia fi shapa na Bronya dai e do bo ade na se wa ma hwe so mafia ko ababetu ye mfa kwanya yeso na me mami wura Okyeman wura osaje fo amuatia ofore pani basehia ono odone fo brampo a odi ne din mpo a bo na dwapade ho ban ene ya brewa Okyehema adutunwa dokuya ene chebi abonte dom he wasabere mama fo papra ne ya oda chebi mpani nyina no sai mechia ya ngasa me Daasebre fo Daasebre bi se piasa Daasebre bu amada ko Daasebre doctor osewu asumedu as he say amia ya dom Okyeman Gyaasehene ene ni nyina kesi bebro aye bengu he apeja no a wo free ko mu nene na say ya me sa me chia me kromu kwa ben me ameka say bene Daasebre Ayimadu Kantamanto ametusu mienu Okyeman Gyaasehene ene me sa ya kwa ben chia me kroma fu nyina mo bibia fi shapa safem ko emra metu ye fie so regina Bronya ya kase Bronya mo frem busa nana na Bronya na se ne sei bo menana na di wa busa masemo na Bronya se ne sei na me free he na ma wie ne sei ezisi eti Bronya na kasa Bronya no ase ne sei mra brofo no free wa bi free beto ye ne ya we afashe ne amamre bebre ayedi afashe ni bi ye dan wo bo Okyeman mu ha yedi hu kan ni hu kire o bankran potem ha o musu di homo wo ko mfante no ho a o budi abo a kire edi bakatu ye mantem nyina no bia wo na fashe da wodi brofo no so ba ya afini beko na wieye eno says almost wo ma fashe bi almost pese o mu ni nyina iti na ye hwe o mu a ni buza ze na ma fashe bi di ni sai na ye kan Bronya abrofo no mu trinwi no ene ma wo mu nya din Broni ye de from sa akrache for me eti ase wo mu trinwi no color no brown the brown hair people enti omba nia from saying brownie enti brownie no trimmy na mom said the brownie no the color of their hair is brown enti be from brownie na enti sa dia nanka ha abibremu ya na ewu free wa no mo color na nya de foforo na maye enne ma we nya brownie ti mra fashion do so mo be na say and then the Brony so enya ne de ene Brony enya Bronya enya ne de enro ya na esi Bronya dua na mafo ka se Bronya dua esi de sen ya bebre kure nti ase mra ye mekai ye nkuma moduma nkuma mrantie no ekowura mbotwem pampro ne bre ne ade besi dan bi hihye ne fefe de flowers ne ade esensen ho de nuani bi esisi efie enim na yesi share Bronya enti ye gase Christmas tree a obroni bi eno yenso ya haye Bronya bia na ne yesi no ne yesi ne dan kuma eno a na mamuwa mrantie ne mabawa enyi aduane ankele ni agotrem na ya celebrate fefe na Bronya ne de no Bronya na ngasa kura no ase ya yira obi bekasa ya nwu Yesu Bronya da na Bible mu bibie ni mu efre ni Bronya se ewom se enim ya jitu se ya wuade nkwa no na se ya yida ko busumi bi esi wo se samre we se mu ene ede kai na woda enkan fom so be ne wo enso hia ni we bi bekasa na Bronya ni Bible mu ene enye sei so wajitu se ya wuade nkwa ne dia na da ko potia ye nyina wiase nyina yato esi ede kai na woda ti be hu fom so a ewo ho
Asamre ni nyina so ye twamre samre no nyina boko akuafo samre boko ska no kura ye mfasika dade ntuaka obi esiesie ni ba fefe afia so ko chia ne nana de nsato nsa ye makwaje nana ne mensem nhira okwa sorry me ken belu obi tuara no wu apa na anije de okode nana we ade ani etai di ya me de kai bebre Piccadilly biscuit Piccadilly it's na say ni say cheese near the atu yeko aboda wo ko nyina na wo tibere o ma me atompa bo afo fresh wo ni polish nguto na wo di bi fa ho na ye shem ni je die ni wo Bronya nuane bi kura ye di the special ni nyina no ma hu say afi bi emra bi edu da pon na bi edu enti say Bronya say wi ase tra fashe bi ni manije bi ni mu no enge be den obi apuso ne da no sa sorry eat sleep didi nada sa da em fashe emre ni panije awre wo krati ni pakras enti Bronya ya fashe ya dikai obo ade no nsem ni bebre e ko Bible no ne kire ose mu no akwasi kokko akwasi broni ba ye no na fashion na ho amane ni bibia wo kire pepepe na pa wo de so ne ba ye ko kire kronkron no no ye hu se Yesu na wo da no e hu wo ye mfa so bebre ne ya man yo sem ne constitutions ni bibia no kire kronkron na mu no mo hwe ya wo de ne manyina esisi bibia ni foforo wo enti Bronya hu wo ye nyina mfa so samre enkwada empani ni jedie enya huhu brasam obi ni age hwe kwan sai afifu no beko na wie no afi papa baba betu ye ene Ghana ha ya to abawie afi no ko na wie ya to abawie ye bu nkonta Ghana ma nyina to aba wo titre ni ba ko se wono ne ye de Ghana fra ye hye ne nsa na onfa Ghana enkonkan nukure ni anya ntokwa enye bibia ye nyina de mpaebo beta na chi ye ma ye ese nso a ese me ye nyina to bibia adwen pa wo bia na ye nyina mfentai ne wo be chi na Ghana entumpon na enkode no ye we ni ade a me stress ye nyina ye be na fufufuru a ye wure mu 2025 adom nan kan ye ho emwa ye na obi nya dwen sakra afi etwem ne na ba ko sore wase afi no ko na wi enso dua na dada ha ya ne sie enam sian afi na sesa ya dwen sakra wo na beze sanwa dwen wa dwen gitawo ne wo pese o ye a year's resolution ne wo pese wo ye ne wo pese wo jai ne muwa wo ne ade nyina no na ye new year a new thinking a new resolution enti amama mumie nyina hwe kwan safia ye wuremu ni benya dwen sakra da bia ye ya enye yeda ampa ye ka enye ye mumie nyina embo enga safia we die ebe ye ne be ye amaye buto gasa was the voices of the people is the voice of God. Enti ye ni aye kan no na nyame so be ka kire yo se ka se enye ye ka se be ye so ampa ebe ye mu mi afia no sre papa ni isra ne nkoso se emre nyina ye wewe ebe ko yi e dia man mesre se bi na ha obi a ene nana no ye tumi a bo ade de she sa de kura ye go play wa him fie ko hu from he therefore bi a him feature ha fufu ye no do ne nyina self help ne nyina ye bua na ya mfa we nu bi anya duma na bibia ye wesa ban ne mra meye man ya ye ne atimu mu mi anya bebu ebu ma ye nyina ye nso a ye mi nyina enti saf ya ye wura mu mi nya dwen sakra bi wo a wakoto ade eton woni musu ato ade etepu wo nso wo penem pem anim pempem na wi agasa ban ne nye aban ne mwa ye mu mi nya dwen sakra
ni ehu se ni yesusu bia yesusu no eno a ni enya yesusu se enye yi a enye yi yesusu ye yadwen ni enim die ni bibia so kire ye se ye ebe yi a ye die baba me do bibia se mama makwanya yi na me Daasebre Ayimadu Kantamanto am tuzumie no Okyeman Gyaasehene kwa bi menya kwanya ene Ghana man nyina kasa omi enya baako na kroye ye wona hia